Eskivaže proizlaze iz ovoga garda i ja bih rekao da tokom cijeloga meča bilo bi sjajno kada bi čovjek laganim kretnjama u nekakvih par centimetara u gornjem dijelu tijela i glavom tražio mogućnost da pripremi svoj udarac, a ujedno zbunjivao protivnika i gledao kako se maknuti od njegovih udaraca. Znači, to su vrlo mali pokreti od nekoliko centimetara koji su sasvim dovoljni da se izbjegne udarac, a pogotovo naravno važno da se izbjegne onaj naznačeni, veliki, težak udarac koji bi nas mogao ugroziti i završiti meč. Od ovog osnovnog garda i osnovnog kretanja laganih eskivaža imamo naznačene eskivaže koje se naznačeno i značajno udaljuju od udaraca koji idu prema nama. Ja najviše koristim eskivaže koji idu lagano prema naprijed u koso i tek kada vidim udarac, tek se onda mičem od njega. Na jednu stranu i na drugu stranu, ali više prema naprijed, koso prema naprijed, ne na ove strane. Vidjet ćete Mike Tysona koji radi upravo ove eskivaže. To je njegov stil, to je stil boksača koji je nešto niži, koji ima izuzetno široka ramena, odnosno ima izuzetno veliku i jaku muskulaturu, gdje iz tih položaja može iz samog trzaja ruke proizvesti težak udarac. Moj stil, vjerujem, visokih boksača je takav da ideš prema protivniku, da ideš koso prema protivniku, eskiviraš, mičeš se od njegovih udaraca, ali si pripremio tijelo da si već spreman i sposoban udariti bilo koji od svojih udaraca sa strane na koju si se postavio. Hop, 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 hop. Ponovit ću još jedanput, kose, eskivaže više prema naprijed nego u stranu. Na prstima sam cijelo vrijeme, koljena su blago povinuta, kad idem prema dolje još više. U lumbalnom dijelu leđa radim pokret koso, naprijed, eskivaža prema protivniku, prema udarcu, na ruku koja ide prema meni. Ovo bi nazvao najvažnijim osnovnim eskivažama koje se događaju gotovo 90% eskivaža u meču.